Ube ngowokuqala umculi kaMaskandi okwazi ukuphumela ubala-ke ekhulume kanje ey'nkundleni-ke zokuxhumana. Sikhuluma-ke ngomthandeni-ke SK-ke odume ngelecogama-ke elisha. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko eyiseyimedia. Baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke becindezela ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balayikele amavidiyo-ke esinenzela wona. Umthandeni SK-ke ube ngowokuqala-ke kubaculi-ke bala eSouth Africa-ke kuMaskandi-ke ekutheni-ke akhulume inkulumo eme kanje. Wabhala kanje noma-ke ubhale kanje ekhasini lakho uthe umsebenzi wakhe-ke ukuhlanganisa-ke abantu-ke abakubo-ke noma-ke abakithi-ke bebala limnyama-ke bathandane-ke bathokozele umculo wakhe-ke bonke-ke ba-enjoye-ke ngokulinganayo-ke laphana-ke wasethi-ke I'm one man standing alone-ke laphana-ke kusho umthandeni SK-ke laphana-ke. Siyakhumbula bafowethu-ke uke waqashwa-ke nalaphana-ke eZimbabwe wafika nakhona-ke washaya dume ngazo-ke ezingama-hit ingoma-ke bayijabulela left and right okukhomba ukuthi umculo wakhe-ke nakuleya ndawo-ke bayawazi kakhulu-ke laphana-ke ngoba wafike-ke wadlala-ke iParis-ke abantu bajabula wathinta futhi-ke igusha abantu babejabula kanye nayo SK-ke laphana-ke futhi-ke wabuya ephephile enjalo emva kokwenza-ke le statement sakhe-ke abantu abaningi-ke bakhomenta ngokuhlukahlukana-ke njengoba-ke sazi bafowethu-ke ukuthi-ke la eSouth Africa-ke abantu bokufika-ke babuyeliswe emuva-ke ngenxa yokuthi-ke balapha-ke ngokungekho emthethweni-ke abanye babo. Umthandeni-ke wabe senza le statement-ke wakhomba ngokusobala ukuthi yena-ke ufuna ukungena enza umsebenzi wakhe aphinde aphume okunye nokunye-ke akaqondene nakho-ke noma-ke engaphawulanga ngakho kodwa-ke kuyaveza ukuthi-ke akayifaki kakhulu kulezo nqoshonqosho noma kulokhu okukhona ukuqhubeka la eSouth Africa kodwa inhloso yakhe-ke ukuthi wonke umuntu amjabulise ngomculo wakhe. Bafowethu ilezi bese kuphathele zona la kwesiqiniseko esemedia ungakhomenta kulolu daba ukhona ofisa ukusho-ke siphinde sidibane kwezinye.